Kajian Samla Balang Presiden Kynshithem kalau penkot ya kajing Rakhe Youth Week mentang Snam dah kaba penlong ya ka blood donation lan ya kajing Snam sengoba. Harangkat kajian trailang bakal Regional Blood Center Passion Institute Shillong wat komjuru ka Civil Hospital Mairang. Ya kan kajing Snam sengoba boleh sementara kisah macam rang bat kentai la penlong hapa Civil Hospital Mairang. Hapa kajing penyai jadi Dr. G Merthong ibalai napa Regional Blood Center Passion Institute nang tai Dr. Mary June Nongput napa Civil Hospital Mairang. Kinas pat kiwi dia kina play jong hospital. Kumbakat kan langut kesam lagi le sementa baik tolong man Snam kan ikasngi. Ringkat bakajing temu menyerap lam ya ki para museum ki bakodor kebetulan kam Snam kapor bagi Kynshithem bat kam juru kapor bagi Syak Sumar hapa hospital. Hari beradab kajing Snam nak yang di Dr. Merthong ila pensyaya ki Samla kai bide bakajing mentoy akan ni kajing Snam. Youth week mo namar bangi stedo ni celebrity dia na ai kubi bi maro mo ana so kubi namar ba P1 as a team dia P1 nang season 1 P1 nang P Iceland I and na ai kubi kini arun ki mo ikin tayo ti balong ka kalong ka inspiration mo di pat mo ki banyo hapo yung mani jumpi jadi siapa nangis kemat kimbun kita sa wanca kemat mo kin nom kanja na untuk kajing ada tim kajing mo kajing dia kan dia si ki paru kin kamlong yung mo kin kamsai mo ba ka ting saya rap lebih kecil kam Snam kam tang ke bedan di hospital pa pier dengan ngangit bang akan diba kodor and then iba povel do teki ni ngangit bagi dan mo kidan kibaya kuat gajing pensyai mo di spang katuka itikat mo itikat bepiyo ke gajing mentoy jong tukat dengan sku banyak tu kumne ba baru video ibi ikat ti hang tu ikat ti puli hatu kasla ka Nyngkong ke kila tu antu ba itu ikat ini ilong badet mutan ndu penai mo tempat itu ikat kila penempon ndu penai dia kata sekali itu apa laban ayat tanya di first degree relatives mo tempat yang bahaya kiba bajandu kiba kongsan ya se kumi kimi pa jumfi me pa kimen para kilok kikot tambah ki bangako aben pensyai kata kalong bed ba kajinya pensyai ni ba regional blood line mo ba ni Passion Institute nambar ba kumi iba ruba iba shit one man kapor mo idi regular donor iba shit support ya ka blood center juni tengah ko ban ong kanya ba dada fidon manu ki bahaya ni ki ba pia shitong baca hospital hak Shillong ni hak kan halong madi ni civil ni private hospital zi ki bashi Snam ni te lada pidon ta itu wikat mo dia si di bahi jumpi ni la shim shibun ha te le singa ko ban ong ba la ban don ibi coordinator ke na liang jumpi la ban dong iba ni iba powel ni la ban dong fi iban kontak ini ke dia si mentap dia nama nitip ba fi support yang ini ni habia rap ke yang ni mo kalong Maria yarap kalian